أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گهدارن برومت تماشاوان قدر بلند از ایرو جوارا بچند دقا بحثا ظلمه بکم. گلو کسی ظالم کسی کو ظلمه دکه بتنی جزای خود کشینه یا جی هوالو هوگرو پشتوانو دستگیری کسی ظالم جی سدم کو دستگ دای ظالمه به ظالم را لجم ظالمه جی خواه گرتی پشکریا ظالمه گرتی او جی دکهواگری جهنمه خواهی تعالی چه معامله واندکه بچند دقا امی بحثا ظلمه او کسی پشگریا ظلمه دکن نبکن دا کهون باش گوداری بکه ده پیش روژه دا کهون لجم ظالمان نسکنن جیل با ظالما جی خواه نگرن پشگریو دستگی ندن ظالما که هون جید آگری واندا نشوتن. خدا تعالی ده سوره صافات آیتا 22 دا 23 دا به تفاصیل بحثا ظالما دکن. جانا مرول هنک کسین خودی طریقات جماعت آنجی او عالمی کو زانای کو لسر ناوی دین قصد کن نیزن اقتدارا مرو میزده که جبو خاطر خلل نه سر اقتدار دل اقتدار نشکناندن و biz جبو کو چه لباوان جی خودگر آیت قرآن ود شیرن لگورا فکر رامان خواه شیرو ود کن و دخوازن جه به ریزیتی و به حرمتی و به دستگ خواه جه ظالم را سروی بنخیمینن آیتا لگورا فکر و رامان خواه چوت و شاش نیتا خواه گمار و پیس و قرش آیت خود تعالی چوا دکن آیت خود تعالی سردن نخیمینن آن تام شیروه نکن آنجی گوا شیروه دکن هنکا جهن کسا دقاتینن و وسا او دکن کو یعنی ها ام گوا دستگی بدن وان انسانانا جی دما او ظلمه بکن ام مسئول ظلم واننن ام ناون حفپاره ظلم وان گناه وان بیرزیا وان دزیا وان به حرمت وان ام ناون اف تشکی چوت و شاشه ادخوازم ایرو وی فکر و رامان هن ملا هن شیخ هن کسی کو لسر ناوی دین و دیانت قصد که کو دین خفروتن میدا خواه که پیوانا گوتن و وجدان و دین و ایمان وان میداوان و بیریک وان ادخوازم وان تشا بدن پوش کرنی دبن رونایا قرآن دا امگه به هفرال بیا میزه بکن هنک ملا درد کهون سر به مسئله حل بجارتنا ولاتی ما دوی گوا مرور رای بده عین بساد بیجن اوی که مرار رای دا شو ظلم کر مرو دوی مشترکی وی مرو دوی هفپاری ظلم وینا دوی نا مرو ناو چه نشان داده آیتا سوره فاطر kesinlikle çavut mana dikin, şaj mana dikin, eslu esası ne vusayı ve ev ayeta bahsa tişteki din dikin. Ve hadi bejin. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu Teala Sure Fatır'da diyor ve la teziru vaziretun vizre ukhra. Diyor tu günebare ki roja kıyameti günü kesi hel nagra. اجبر بابي خدا گناه ناگرم بابي مجبر مدا گناه مه ناگره شیخ جبر مرید خورا گناه شیخ مرید خورا ناگره مرید جبو شیخ خورا گناه هل ناگره وإن تدعو دي غازبك مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء دبي اير ور غازي کرن کو ببیجه که اوی باری مرا بگرجی دیسا جسدی ست او مارا او بارا نای راگت یعنی یک بخواز باری تهر بگرجی و این تدعو مثقالتون الى حملها لا يحمل منه شيء اگر یک بخواز جیرا ببی که باری مهل گرجی جیوار خواستین جی بخواز باری گونه یکی هل گرجی نکار باری گونه یکی هل گر روژ قیامت دور دا وی آیت هنه اف آیت کسین بسری خواه برو هاشی رو وده که آیت هنه نه میرک چوی به اختیاری خواه زینیا کریه
میرک چوی به تنه سری خواه دزی کریه میرک چوی به سری خواه لیکی ظلم کری به تنه کسی پیشگیری نگری او کسا تنه باری گنی خواد کشینه یکی دن نکاره گنی وی به سر پشت خواه و هر حشر روژه قیامتی هنگ انسان وی آیتا هنه شاشی رو ودکن دوی گوا مرا دستک دا یکی وجی چو ظلم کر مرو گنی وی ortağı و müştereki hevpari günü ev ayeta kesin kez basa vinake ev ayeta basa keseki güne beseri xwadike o keseki din nekar güne keseki din helgir basa vidike her vasa ayeti dinina henen Sure Ankebut o 13 Sure Nahl ayeta 25 beden henek insan henen de gel güne xwe günahın kesi dici digirin. Xwedê Teala dibêje وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Divê de hinek meriv henin hem barê xwe hilgirin o hem jî hin barê din hilgirin. Yani hem barê gunê xwe o hem jî hin bar gunê xelkê jî hilgirin. Wê roja qiyametê ew were darizandin, were mehkeme kirin ji ber iftira û boxtan û tiştê ku li ser navê dîn û diyanetê an jî li dijî dîn û diyanetê li hev anî wê derheqê wî de were darizandin, were mehkeme kirin, wê pirs were jê were kirinê. Baş ev kesê ku hem barê xwe hildigire, hem jî barê hin kesê din hildigire, çima hildigire? Xwedê Teala tefsîra viya di Sûreyê Nahl ayeta 25 da dibêje. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً De herkes barê xwe bi temamî hilgire. Yani gunehê xwe, gunehê barê gunehê xwe mîna bar e, wî gunehê xwe temamî hilgire. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يَدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Divê her wisa ew kesê ku ew bi sebebê delaleta wan mêrik serok partiye, mêrik serok cemaate, mêrik şêxe, mêrik melleye, mêrik bi şeklekî desthilatdar li ciyekî yan gotina pere dike. Eğer ew serok partî be, serok rêxistinek siyasî be, cemaatekî dînî be, şêxekî be, kêfa wî. An jî însanekî ji rêzê be, însanekî ji rêzê be. Gava meriv bu sedemê delaleta yekê kuş sedem fiilê me ra, sedem gotinê me ra, sedem sohbeta me ra, ji sedem fikr û ramanê me ra yek ji dîn dûr ket, ji rêya siratul mustaqîm dûr ket, çû delaletê bû kafir, çû rêya xwawenda kir ji dînê İslamê derket, ew kesê ku bîyî sebeb ku ew kesa ji rê derketî ew hem gunê xwe digire hem jî gunê wî kesê ku bîyî sebeb ji dîn derketî bî kafir hem gunê wî jî hildigire. Ne ku ew kesê ku bîyî kafir qe gunê wî tune nexir ew jî gunê xwe dikişîne. Lê digel ku gunê xwe dikişîn ew qa bar li ser ew kesê ku bîyî sebeb ew ji rê derxistî. Vêca tu em li heyata hene dijîn. Gelek insan hene bi sedem partiya ji rê derdikev. Gelek insan hene bi sedem nivîskar û yazar û çîzara ji rê derdikev. Gelek insan hene bi sedem rewşenbîr û fikirdane û em bivê kesê hişmendê Xwedê girave di civakê de rewşenbîr yan jî reşbîr bi sedem fikrê xwe gemar insan ji rê derdixe, ji dîn dûr dixe, ji dibe sedemê kufra insana. Ew mirovana çi serok partî be, çi serok dewlet be, çi serok em bivêjin eşîr be, çi însanekî ji rêzê be, çi fikr û ramanê li ser navê dîn, terîqet û cemaetê dîniyê ê em bivêjin xurafa û müşrik bin. Ew kesa hem barê gunê xwe hildigire hem barê gunê wî kesê ku bîyî sedem çûye kufrê barê wî hildigire. Baş e? Bala xwe bidê. Sûrê Ankebut ayeta 13, Sûrê Nahl ayeta 25 baş şîrove vêya dike. Ji ber wî tu kesekî gava te destek da kesekî tu müşterekî wî ye.
او خيريج بكتو مشتركة او قتلاميج بكتو مشتركة او فايزي حلال بكشتو مشتركة او زنية درخجتو مشتركة او شغني بكتو مشتركة ويا لورا بشجريات تا بواسطات تا بدستاقات تا بهر امكان تا هاتي لوي مقامي لوي موقعي بيه دا سلادار وبوي نامزتي بوي اوي في بوي دا سلاداريا هانينا وان قرار دستينه پارا تجد بي گناه دا هيا والرأي خواهد ده كي بده اما او كسي قلت الرأي ده بكسين كس بقاسي مسقال زراج سادم خاطري وزيرتي سادم خاطري ام بويجم داينا تا او انجا آد بشگريا ملت چه گناه بكتو مشتركي ويه و چه خيريج بكتو مشتركي ويه هر وسا دو آياتي دن بويجم کوئی جاره اب هر چار آیت آنینا خواهد تعالی سیدی سد جمره ری نشان داده رونیه زلاله کوئی کسی ظالم تنی نار جهنمی فرعون بتنی ظلم نکر قارون بتنی ظلم نکر نمرود بتنی ظلم نکر تمام دیکتاتور بشیامه و ای روژه ایلو بتنی ظلم نکر بجواکه که و ظلم نکر به حوالی خوره به هوگری خوره به جماعت خوره به دست پشگیری و دستگوان خوره به ظلم نکر قال تعالى سورة صافات آيات 22-23 ديجا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم دوی کسی ظالم و پشتوان و دستگری وان کم بکن و هر وسا او کسی کو جبلی و خود تعالی و جرع عبادت دکر یعنی خوا وسری خوال برد شمان و بقانون و نظام و حکم دکر ملت مگوا دوی عبادت دوی قی مرو تاج یکر المیج دکر نخیر عبادت نتنی المیج روجیه عبادت او کتب قانون کی ور اداره کرن تو بکی جان قانون ور اداره کرن و دل تاج او قانون بجی گرتبه تجوی قانون پر حزب که به قانون کی باشه او قانون و نظام تمام ممام کو بشر چه دکن اگر زدیت نابروان و قرآن ذهب او قانون دینی تی اشیا عبادت او دویجه اوی کو ظالمن او حوال بند و هوگرو دسته کو پشگیری وی گشتا کم بکن و تبی اوی کو جیر عبادت کرد یکی قانون چه کری الا مرمر قانون چه کری تبی وان دوی وان باجون فهدوهم إلى صراط الجحيم وانا باجون سرية جهنمي سورة صفات آيات 22 ويجا دوردا ev ayetine destek işaret edin o zelale delil ispatı meriveki destek da zalim u zordara ev müştereki viye ev hevali viye مخابن هن کس ناوی دین درکتن هن کس ناوی دیانت درکتن جبو مقام خوا شان خوا شهرت خوا جبو خاطر هن سیاست مدار و اقتدار راضی بکن آیت لگورا وان دو قرچی مینن دو تقلو مقلو دکن ام بویجن کاری قلو پلو دکن سف جبو خاطری کو جی خوا ده جواکی دا جیبک خل پسلی وان بده آج هنک ده سالادار و سیاست مدار بس نوان بده دین خود تعالی دو گوهرینه جبر بیا گلی بشتاری برومت هون هم بن گاوا و رای دا هم بیا باش بفکرن هون تجاری نون آلیگر پشتوانه ام بوی نظام و سیستم بشری جبو خاطری سوسیالیزم وره جبو خاطری کمونیزم وره جبو خاطری لیبرالیزم وره جبو خاطر وجیانه که لایق و سکول وره نه وی فکر رامانه سری خدا بجینه کن اگر هو مسلمانن وانا رد بکن لورا با طاغوت او پشگیری کسی وها نکن گاوا وکر جی دوی هم بزانه با جسدی ست او چه گناهی بکن هون جی هوالو هوگری گناهی وینه جبرو گری بشتره جانا امنورا ویدیو چه دکن ام فکر رامان خود دوی گاوا ام دوی لوی درا ام
پشتوانی آلیگری و تو ریخستنک سیاسی تو ریخستنک سیویل تو پارتیک سیاسی تو ریخستنک سیویل و تو جماعت و طریقتک دینی امنن ام انسانی بسری خوانن دینی که ما خواستی هم به ام هم بونه جی قرآنی هم بونه مل ام دخوازن الحیات خود تطبیق بکه ام دخوازن و هر روزا جوار راجی ببیجن وان ویدیو هانی گوداری کن کرا بخوابده گوداری کرنه جبوک و از گوداری کرن صلاة و رز و حرمت جواره